I... Kao se Krava. Uskoči. Kao što vidite mi smo ovdje ne trebamo. Ljudi, znate što nisam izbacio klipove i to. Jako me žao i... Pišite u komentarima ako ste ljuti. Smanjim zvuk sve što prejak. Počujte. Nema još Great Fine Shark, ali skupimo par za njega. 35.000. Sad što ja možemo da idemo mine. Ja čekam Great Fine Sharka, pojdemo na medvozu. Ja čekam da skupim par za nama. I odijat ću 100% dok ne dođemo do 400, pa vidimo se. Ne dio nas do portala i ništa. Treba još 9 sati. Obraš. To. Dungeon Master. Ja. Nismo govora. A skoro ćemo na 12.000, je. Kao sve što vas zanima šta radi ovaj klopa, evo. Onda nađemo to pa ćemo pokazati. Mislim da on može ovo saći, još. Javnica žena. Dumbri. Hulk. Gledajte Hulka, ljudi. Ću vam pokazati. Evo nas ljudi. Op. Tako je 12.000. A ubili nas. Vidite, skupim pare za Great Fine Sharka, je.
Kao što ide. Nemam pare. Prilično, hoćeš da pun, hvala ti. Idemo sa nova partija. Nova partija. Dijamante. 200 Veltan, 286, 515. 12 minuta i 5 sekundi. Moje moći. Vidite, mi smo na mapi, ajde, sad ću se teleportam tačno. Ne ovdje, ovdje. Tu, ovdje. Sad ću vam reći kad kažem sad, da bude ovo zeleno, tu ću se teleportati. Sad. Znači ovdje. Idemo da se teleportamo. Ćao. Teleportovali smo se, haha, rekao vam. Šta nismo vidjeli da sam stopirao video? Nego, ajmo mi igrat Hungry Target. Možete mi pomoći. Evo, gledajte. Kad se bubble naduva, možete ga pojedete, u tome fora. I da ovo megalodona. Da, to su nije megalodona glava, nego... Kontur. Bila je lepa struja i ukusna. Pošto lajkali smo da su ujedaju. Zamislite, vi ste malo dete, napadnete tamo odraslog. Top. Eto, sprintno se napunio. Čežo. Ok, to je megalodona glava, što svi prijete šta je visoki, šta je, gdje je ta megalodona glava, o čemu priča. Ovo vam je megalodon. Ovdje vam se nalazi onaj Gembas. Ovdje se nalaze Angry Fish. Ovdje se nalazi Krakraba. I Great White Shark se nalazi ovdje na kraju. Mislim da ga nađemo da pojedemo. Great White Shark, dođete pojedem. Great White Shark, Gold Rush. Tako je. Čuču. Wow. Ajde, nek počnemo da sve. Ja. Šta ti tu išlo? Neće sudovi. A, pomoć, daj se. Zašto ti je? Dajte te spasim. A spasio sam te, pojao sam te. To ti je spas. Što mi je dalje. Vidim da je Great White Shark. Pa nismo blizu Great White Shark, ali blizu smo ipak. Nismo blizu, ali smo ipak blizu. Ovo je paljamajno. Ne. Umrt ćemo. Ne ćemo. Trebam healthy. Ženo, dođi. Do.
Nisam smio umreti prije nego što stignem do Great Wine Sharka. Očito danas neću dijem kod kraj krabe. Okej, kao što znate, blizu smo. Još 5 minuta snimanja, ajde ajmo naći. Nikad neće se na 2 balls. I znači sad ću vam pokazati to ide neki item. Pa! Šta me to grize? Pa ti idu! Ja ga zovem Polmaricu, zovem pa te idu kao krompir. Jer jesi krompir, lako se pobedi. Pošlo to. Imamo... Kodraž! Mas, brzo idemo po Great Wine Shark. Dok mi istoko. Ti Great Wine Shark je great. Ne. Great Wine Shark, gledaj se pažljivo. Wine Shark je negdje ovdje. Poslije ćemo ići ga pojedemo. Sve da radim item. Ajde, tu mi je item. Znači, na kraju je item. Idemo da nađemo Great Wine Sharka. Šta? Glupe mine. On bi trebao da je ovdje. Da. Ne vjerujem se, on je ovdje negdje. Pa ja sam ga ovdje nalazio, možete ga vi naći, ali ja ga sad neću naći zašto, pa ja sam ga već. Afa! Ajmo posjetimo našeg starog druga, nisam ga dugo posjećivo. Problem. Tu imaš kimbas. Nije to kimbas. To me... To me čunarivice, ne Danas da pogledam kaj kravu bijela. Ono će biti ovo što napad ako ga niste ubijali. Zašto ide? Krav je prejak. Znam mi se ruke kako snima. Znam mi se ruke gledanja. Stani! Ti. Mnogo. Graš! Ajde! Ajde! Da li se umiška? Neće. Ljudi. Ipak neću stići zajedno. Pa to stiće. Tako vam se dobili Hunger Shark. Papa!